Riperile hi tlhela hi mi amukela nakambe eka ngula ya vutivi. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Madyambu ya namuntlha hi langutisa ndhambi leyi veke kona eka xifundzankulu xa Limpopo, laha 18 wa vanhu va hundzeke emisaveni kasi van'wana va tsevu va nga si kumekaka. Timpfula ti tlhele ti onha swinene eka miako ni makaya ya vanhu. Mfumo wu tivise leswaku ku ta laveka kwalomu ka mabiliyoni wa rhandi ku aka hi vuntshwa. Tsundzukani leswaku namuntlha hi mi haxela twi, nakona loko mi lava ku va xiphemu xa nongonoko mi nga hi bela riqingho eka 011 714 0669 kumbe 0670 kumbe 0671. Kasi ku hi pfuna ku langutisa nhlokomhaka ya namuntlha hi na MEC wa mfumo ya miganga wa xifundzankulu xa Limpopo, nkulukumba Baskopo Makamu. Mchapiseki, ri perile ni ku mi amukela eka ngula ya vutivi. Ri perile Khazamula na le ka vahlaleri hinkwavo va ngula ya vutivi. Mchapiseki, a hi langutiseni hikokwalaho ka yini vaaki va fanele ku tshemba leswaku mi ta swi kota ku va phalala hi xihatla ku ve mabiloho na mapatu leswi nga olova a swi nga ri ka xiyimo xa kahle loko ndhambi yi nga se va kona. Inkomu i ta tsundzuka ku tanihi mfumo hi va hi ri na program kumbe budget leyi va ku yi kha yi tirha ku endla ku yisa vukorhokeri ka vaakatiko. Nkarhi wun'wani budget leyi va yi nga ringanelanga, i kuma ku hi nkarhi lowu hi le ku makeni ka xikolo ka muganga wo karhi vaakatiko va muganga wun'wani va yimele tliliniki ivi swi hlwela ku fika kumbe patu. Kambe loko ku ri na xiyimo xa khombo kumbe xa disaster ku fana na leswi nga xiswona, i kuma ku mfumo wa local government na wa province na wa national hi ringeta ku katsakanya mali yitsongo leyi hi nga na yona hi kota ku vona ku hi ringeta ku ya pfuneta vaakatiko. So na tshemba ku ku va ministara hi ku pfuna hi premier va endle leswi hi swi vulaka ku i national disaster, swi ta vula ku mali yi fanele yi kumeka yi hlayini hi nkarhi nyana yi ta langusa xiyimo lexi khumbaka lava va nga pfumalaka tindhawu to tlela, lava va fanele ku va vona ku swikolo swi onhekile swi kota ku lunghisiwa ku ana swi nga endleka xikolo xi ri kona. A swi nge fani na loko xikolo xi nga ri kona endhawini yo karhi hi ku vana va ta nghena ka xikolo xa le ka muganga wa le kusuhani. Kambe sweswi loko onheka xikolo lexi swi vula ku xi fanele xi hatla xi lunghisiwa ku vana lava nghenaka ka xikolo lexiya va kota ku ya titlilasini. Sweswo swi ku kombisa ku ku fanele ku tirhiwa hi matirhele mo antswa ku tlula lama hi tirhisaka swo masiku hinkwawo hi ku xiyimo xa khombo kumbe xa disaster xi va xi ri kona. Swi ta hambana kwihi ni leswi nga humelela hi nkarhi wa COVID, Mchaviseki? Ni sure mi tsundzuka kahle ku hi nkarhi lowu nhlayo ya mafu a yi tlakuka, i nkarhi lowu makhamba a ya tirhisa mathayithayi ya vundodzi ya ku yiva mali leyi a yi fanele yi pfuna kumbe ku phalela vaaki. Swi hambana kwihi sweswi na nkarhi lowu wa COVID? Ni nga vula hi ku ana loko ni ri la studio namuntlha hi mina MEC loyi ni fambisaka swa disaster na loko mali yi yisiwa ka timasipala, hi na ndlela ya ku landzelerisa ku masipala lowu wu kume mali yo ringana 10 million ku endla bridge liya. A swi saleli masipala ntsena ku wu ripota ku mali liya yi tirhisiwe ku fika kwihi, na loko sele 3 rhandi yinene mali liya yi fanele yi kombisiwa ku yi sele yi tlhelela ndzhaku ka national. Mi ta tsundzuka ku na leswi swi vulaka ku i National Disaster Management Center, hi vona lava humesaka mali leyi yi ta ka hina ka xifundza yi ya ka va timasipala va tlhela va landzelerisa na vona ku kota ku vula loko ku ri a yi tirhisiwangi hinkwayo ka yona mali leyi a yi tirhisiwi swin'wana, yi tlhelela straight ka National Disaster Fund ku yi ta kota ku ya tirha ka muganga yin'wana leyi nga va ku na khombo ku fana na leswi nga xiswona. So a ni voni ku i nkarhi wa makhamba sweswi ma nga ta ma fane ma languta, mara mhaka ya vukhamba i mhaka leyi hi tivaka ku na mfumo lowu hi wu fambisaka sweswi wu le ku lwisaneni na yona. Premier wa hina a nge pfumeli ku hi famba hi lava mali hi yi kuma mara block ri nga vi kona kumbe xikolo lexi a xi fanele xi lunghisiwa xi nga vi kona. Kambe na vaakatiko va na vutihlamuleri ku tiva ku loko project yi ta emugangeni wa vona ku vutisa loko mukontraktara a fika i mani muni leyi fanele yi tirhaka laha, i ya tirha yini na yini ka block leriwa. Loko se ri hela na vo va kota ku va hi hlamula hi ri mfumo ku leswi a hi te hi le ku endle ka swona hi endle swona. Mchaviseki, i yini swintshwa mi nga ta swi endla ku sivela makhamba lama sweswiwani ya nga lota meno
ya lava ku yiva mali leyi mi vulavulaka hi yona? na hina a hi humi kumbe a hi tshami laha vanhu akatiko va nga tshameki kona na sweswi na loko vanhu va vona ndhambi leyi nga kona un'wana na un'wana i le ku foneni a fona ku i ncini lexi me ni kota ku tirha leswi me ni kota ku tirha leswi me ni kota ku tirha leswi kambe hi byela lava tirhaka tiofisini ku matirhelo ma hina ma ku xava swilo leswi fanele swi tirhisiwaka hi nkarhi lowu ma fanele ma nga vi na matihlo ma fanele ma va leswi vaakatiko va expectaka swona lava nga fanela kumbe va nga ringanela ku kuma ku va vona va nga ta va tirha emugangeni leyi hi ku ana hi ri mfumo hi le ku ringeteni na ku aka mi nga va mi vona MEC wa ndzawulo ya public works i le ku ringeteni ku vona ku swilo swo tala a ha ha endli ku swi aka van'wa tithendara swi endliwa la ndzeni kambe a hi swi koti hi ri mfumo ku swi endla nkarhi wolowo swa boha hi fa hi teka van'wa tithendara va pfuneta kambe vatirhi va hina va le tiofisini a va tirhi hi ku vona ku ku kumeka vanhu lava nga ta tirha va kota ku hi pfuneta ku xiyimo lexi nga onheka xi tlhelela matshan'wini. MEC a mi na track record ya kahle ngopfu ya ku endla swilo swi hetiseka handle ka swiphiqo. Ni nga mi nyika xikombiso kwala ka Ngula ya Vutivi ha ku endla mahungu ya tindlu ta RDP leti nga tshikiwa kwalomu ka 15 wa malembe ti nga helanga. Kwala ka Ngula ya Vutivi ha ku endla mahungu ya mabiloho lama nga akiwa aka Scosese la nga durha 500 million mabiloho na mapatu vusiku ampfhukeni. Nixo mi tsundzuka ngopfu ku humelele yini loko fanele ku tekiwa mati eNandoni ku ya eGiyani hikokwalaho ka yini vaaki va fanele va mi tshemba sweswi? Ni la ku sungula hi lexo sungula Okay. xa ti-RDP ku Yes. swi ba nhloko ya mina loko ni ta va ni fike ka ndzawulo liya hi cincela matirhele ni nga vula ni nga ti pfinyingi ku se ni na malembe mo fika kumbe 5 ni ri MEC ya ndzawulo liya a ku na xilebe hi nkarhi lowu xi nga va kona leswi hi nga swi tirhisa hi leswi a ha swi koti ku hakela munhu loko a haka RDP hi yimela ku i heta kumbe hi hakela kun'wana na kun'wana laha hi twa ku ingaku i lava ku hakeriwa loko i heta xilebe hi ku hakela mali ya xilebe Okay. loko i heta ku aka khumbi hi ku hakela mali ya khumbi loko i heta roof hi ku hakela mali ya roof Okay. loko hi ku thola ivi khi swi tiva ku ya xilebe i mani muni ya khumbi mani muni ya mafestere i mani muni se sweswo swi hi pfuna ku na loko un'wana o tshuka a nyanyukini a aka xilebe ivi a teka mali a xava movha a nga ha aki yindlu i ta va a fambe ntsena na mali ya xilebe ya khumbi hi ta va na yona. Sorry ku mi khoma nomu ha vulavula hi liwani ya le ka Scosese sweswi hi nga ku vulavuleni ni ta ka yona okay. All right. a na ha sungula mi tilongoloxe hi RDP ya ka Scosese na Nandoni Yeah. ni hetini hi RDP a hi yeneni ka mhaka ya le ka Scosese mi nga va mi swi vonini ku president a va yini leyi swa sweswi premier a va yini va languta ku vona ku swiphiqo swi le kwihi ka project liya ivi loyi a ri ku tirheni a nga tirhi hi ku hatlisa va ndle yini va ndzawulo va terminatini va thola mukontraktara wuntshwa loyi a nga ta kota ku heta project hi nge ni vula ku process ya ku thola Khazamula ya swi kota ku humesa munhu loyi hi maphepha nkarhi wun'wana ma va ku ma basini ma tikomba a ri na vuswikoti byo ringanela kambe loko se hi fika le hansi ku fanele ku tirhiwa project i kuma ku a nga na yona project. MEC a ni kombela ku mi khoma nomo hi sungula hi hundza hi le mavhengeleni mi nga fambeli kule hi yisa emahlweni nongonoko hi burisana na MEC kambe tsundzukani leswaku mi nga va xiphemu xa nongonoko hi ku hi bela riqingho eka 011 kumbe 0670 kumbe 0671. Hi tlhela hi amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi burisanaka na MEC wa mimfumo ya miganga kusuka eka xifundzankulu xa Limpopo nkulukumba Bascopo Makamu mayelana ni ndhambi leyi nga onha swinene eka xifundzankulu lexiya. MEC hi tlhela hi amukela nakambe. Inkomu Khazamula. Tanihi mfumo mi vona n'wina mi nga ri na xiave eka xiphiqo lexi nga kona ni nga mi nyika xikombiso ngopfungopfu eka vachayeri lava mi kumaka ku a va boheka ku lava nga khukhuriwa hi mati va kha va ringeta ku hundza mabiloho lama nga vonekeki. A mi voni ku loko mabiloho lama a ma akuma ya ehenhla i nge swi va oloveli ngopfu ku hundza
handle ka khombo. Nge ni kombisa ku ni nyika xikombiso lexi aku sunguleni loko i nghena Giyani aku sunguleni patu a ku ri layini yin'we hala na layini yin'we hala hi yo mhaka vanhu a va ta vulavula ku mfumo wu le ku va languteni mara mina we hi ta pfumelelana ku malembe 10 lama nga hundza a swi tshamisekile loko ku ri na patu leriya kambe hi ku ya ku ndlandlamuka lomu hi tshama kona hina vanhu khi hi ndlandlamuka swi endla ku na leswi hi lavaka ku swi tirhisa swi fanele swi va swi nyawula na biloho leri nga akiwa hi nkarhi wo karhi ni vonini loko i famba i ya suka a Giyani i ya ka Ngove biloho before i fika la biloweni mati a ma kota ku sungula ku hindza la mara loko nge se na mpfula yo ringana leyi a yi ri kona a hi nga yi kuma sweswi vanhu lava va famba kona a va ta va famba va twinga ku vutomi byi le ku antsweni kusuka laya ka khoneni ya ka Ngove i ya fika Phalaborwa i famba exikontiri namuntlha leswi a swi nga ri kona ku sunguleni ka nkarhi kambe sweswi swi kona mara hi mhaka ya ku hi kume mpfula leyi nge se tshama ku hi kuma a yi vuriwa ku yi fika kun'wana kwala ka va 400 milliliters yi ta endzhaku ka nkarhi wo karhi so ha kombisa ku mali swi nga endleka i la ku ndla biloho lerikulu ivi nga ha ndli ku ntirho wun'wana kun'wana hi ku endlela ku kan'we loku nga ta humelela biloho ri nga vi na problem kambe lexi ni tivaka xona i ku lava va hi pfunetaka ku designer na ti-engineer na hi mhaka ya climate change i ta kota ku swi tiva Khazamula ku la a wu tiva mati ma nga fambi hi ndlela yo karhi hi mhaka ya matshamelo ya hina namuntlha na matirhelo ma hina namuntlha swa cinca ene swilo leswi swi phati ya vutomi bya hina ku fika na MEC a ndzi kombela ku sungula ni khoma hi teka muyingiseri bi nga ku va ri hina nkuna mi nga yisa emahlweni ri ri na ku xeweta muchaviseki kwalaho inkomu mi nga vutisa xivutiso xa n'wina mina ni la ku cheka ku ri ku mhaka ya ku centralize disaster leyiwani ku ri ku yi va yi nga tirhi hi vamasipala hi ku swi ti komba ku corruption yi tele ngopfu swo kwala ka masipala ku ya fika le henhla le se why yi nga centraliziwi kumbe yi tlhela yi rhamba na defence force loko defence force yi ti komba yi ri na department to hambanahambana ku katsa na ku aka mabiloho kwalaya na ku lunghisa mapatu swi nga va njhani hi ndlela leyo hi tlhela hi katsa ti-stakeholder ta ka mfumo ngopfungopfu ku tlula ku hi teka swilo leswi hi swi yisaka tithendara inkomu ni tshemba mi xi twini xivutiso mi nga xi hlamula hi inkomu va ka defence force ni vula tolo kunene nkulukombo wa masocha General Mapsanya a va ri kona provincini va le ku tiseni ka team leyi nga ta kota ku hi pfuneta ka ku aka swikolo swin'wana hi xihatla na mabiloho man'wana hi xihatla mhaka leyi yi fikeleriwini premier va ve va tsala papila va tsalela minister wa defense ku a kota ku va rhumela so ve le kuteni va ta hi pfuna ku valanga mhaka leyi ya ku va ka masipala va fanele va nga tirhisiwi a ni tshembi xihoxo ku ri va ka masipala ku nga ku ri vanhu lava tirhaka ka masipala va nga ku na xihoxo leswi nga kona i ku masipala i mfumo wun'wana lowu nga kona wa le makaya ku va na hina ka xifundza ku va na le ka national hinkwenu ka hina loko ho tirha leswi hi nga fanele ku tirha swona a hi nga complain either hi mfumo wa le makaya kumbe mfumo wa le ka province kumbe wa national lexi ni la ku vulaka xona i ku vaakatiko na vona va nga fambeli kule hi ku mali leyi a na i mali ya vona loko emugangeni va ku va sungula project steering committee mi ta kuma ku na va lava taku va le ka community va lava ku nghena hi vo van'wani va sungula ku lava swilo maswitwa masiku lama hi fa hi vulavula na hi mhaka ya tithenda mafiya na hinkwaswo vanhu va lava ku kuma mali va nga tirhangi nchumu MEC a ni kombela hi teka un'wana muyingiseri ku hatlisa mi nga yisa mahlweni na xivutiso yes a mi twa mi nga yisa mahlweni na xivutiso manitwa yes a mi twa hi yingiserini mi nga yisa mahlweni na xivutiso okay ni kombela ku hlamula ku ri mfumo wa hina wa swi kota ku endla swilo mara a wu endli swilo swi hetiseka ku a wu landzeleli ka leswi nga ku endlekeni hi ku loko a wu landzelela a swi ta va swilo leswiwani swi nga siyiwi swi endliwa swi nga heli se problem ya kona i ku ri loko a ya va tibyela ku ri va endla xilo va n'wi sala ndzhaku a endla a heta a swi ta tshamiseka mara swi nga ku endleni hi ku ri munhu va endla xilo a va ha landzeleli a va ha ri na mhaka na swona va swi tshikisa sweswo va swi vona ku ri na inkomu wa hina wu tlakisa milenge wu tshikisa ku ri vaakatiko va va sirhelela inkomu
MEC mi nga ya mahlweni na ku hlamula xivutiso va ri a mi landzelerisi loko Yeah. mi inkomu ni ta swi veka kahle ku loko hi thola vatirhi va mfumo ku va ku ri na matirhele vanhu va ya na le xikolweni va dyondza leswi hi swi vulaka i project management unit loyi munhu a tivaka loko project yi sungulisa xilo leswi vanhu ku yi fika makumu hina van'watipolitiki hi laha hi khomiwaka kona ingaku a hi le ku tirheni hi tlela entirhweni hi nga tirhi leswi a hi fa hi tirha swona se na hina van'watipolitiki se hi sungule ku tlhariha ku pima ku na hina a ha ha yimeli ku kuma ripoto ntsena hi yo mhaka mi vona le ofisini premier sweswi i hi byele ku a ku na MEC wun'wana loyi a xavaku fenichara yi le ndzeni ka ofisi hi fanele nkarhi wo tala hi tikuma hi ri le hansi leti project leti hi ti simekaku hi tirhaku kona ku vona ku munhu un'wana na un'wana a hlamula mi nge ni mi byela namuntlha kunene a hi ri na nhlengeletano na premier hi karhi hi vulavula hi disaster premier i byele MEC wun'wana na un'wana ku ripoto leyi yi tisiwaka yi komba ku vaviseka ka swilo ka ndzawulo ya munhu un'wana na un'wana yi nga fiki ka ndzawulo ya Coxa tanihi vahlanganisi va disaster yi nga sayiniwangi hi MEC a kota ku tiva na yena ku loko ku ri MEC wa ndzawulo ya rihanyo i swi tiva kahle i swi vone kahle ku loko va ku depot leyi tshamaka mirhi yi floodini a vona na yena a ta kota ku vulavula swilo leswi a swi tivaka a nga kumi report a ri ofisini ntsena. MEC ni kombela ku mi khoma nomo hi sungula hi hundza hi le mavhengeleni. Hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha hi burisanaka na MEC wa mimfumo ya miganga wa Limpopo nkulukumba Basikopo Makamu. Mchaviseki, hi kombela mi hi nyika xivumbeko xa ku xiyimo xi njhani sweswi eka xifundzankulu xa Limpopo ka ha ri na ndzumbu kumbe ka ha ri na vanhu lava nga se kumekaka kumbe ku humelela yini? Mi nge ni kombisa ku mpfula leyi nga yi kuma hi ri xifundza xa Limpopo a yi hambananga kule na mpfula ya 2000 kambe leyi yi tikisa hi mhaka ya ku yi take nkarhi wo leha se manje laha misava na yona se manje yi nga kolwa hi mati lero mpfula yintsongo leyi taku sweswi ku flooda mara lexi ni lavaka ku kombisa xona i ku vaviseke ngopfu a provision ya hina ya Limpopo mhaka ya mapatu mhaka ya swikolo mhaka ya titliliniki mhaka ya electricity infrastructure mhaka ya tiyindlu swilo leswi hinkwaswo ni swi hlayaku swi vaviseke lero ku swi endla swi lava ingaku mali leyi yo ringana kumbe ku tlula leyi nga yi endla a ku sunguleni ku ri ku hi swi endle hi nkarhi hi malembe mo hlaya kambe sweswi onheke hi nkarhi wun'we ni tshemba ku MEC a swi nge fani na le ka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal lava vanhu lava va nga wela hi tindlu hi ndhambi kweli sweswi van'wana se va fikisa lembe ra vuntlhanu va ha lo rindzela. Hi leswi namuntlha mi nga va mi vonile ku mani landzelela a ni ri na ministara wa human settlement manana Thembi Simelane hi ri karhi hi langusa ku i ncini lexi fanele xi endliwaka na loko ku ri ku na lava hi faneleke hi va nyika leswi hi swi vulaka i ti-temporary residential mara a hi languteni ku hi kuma kwihi mali leyi vanhu lava va nga ta hakeriwa. Mfumo wu le ku hlamuleni ka swin'wana swa swilo sweswi Khazamula swa koteka ku loko yindlu yi vaviseke lwangu munhu a ya a xaveriwa lwangu a ti endlela a pfala hi yexe ku ndlela ku hi nga tikumi hi tshamise munhu a tendeni kumbe ka mkhukhunyana loyi hi nga ta va hi wu akini ha lava mali yo aka yindlu liya. MEC a ni kombela hi teka un'wana miyingiseri mi nga yisa mahlweni na xivutiso. Hello ya mi nga yisa mahlweni na xivutiso hi ku komisa. Sorry a mi twakali kahle. Ya mi nga ya mahlweni na xivutiso. Okay, a hi tekeni David riperile. Hi perisa vona mlantswa hi ngo vona. Mi nga ya mahlweni na xivutiso hi ku hatlisa. Okay, lava ku vutisa ka MEC mpfula leyi yi dyondzisele ku ri xikontiri xa khukhuleka so a na ku languta ka vona ku loko wo va langute xitandi xo fana na jimu na tomu
xi nga fiki ku va hi kuma pavement na hi va hi langute inkomo hi xitweni xivutiso xa n'we inkomo hi xitweni xivutiso xa n'we MEC ni xo aka gym i ndhawu leyi mi yi tivaka ngopfu mina na n'wina hi huma sunguka kaya va ri ku laveka pavement aka gym ni hleketa ku dyondzo leyi va hi nyikaka yona tanihi vaakatiko na hina hi le ku swi voneni ku loko a ku ri pavement a ku to va ku khukheleka misava switina leswi a swa ha ri kona hi ta boheka ku swi languta mara mi ta twisa ku na yo pavement yi nge fambi nkarhi loko a vulavula hi le ka gym kusuka ka siyandhani i ya fika ka gym i fanele endla pavement swi nga vula swo karhi na ku langusa ku ka xikontiri lexi vekeriwaka na pavement leyiwani hi xihi lexi nga kotekaku ku ya hi mali leyi khumbekaka. MEC a hi kombela ku mi songasonga hi ku hlamula xivutiso lexi xa ku mi ya pfuna njhani mindyangu leyi nga loveriwa hi ndhambi leyi. Mi nge ni vula ku na namuntlha hi swi burini ku ingaku hi ri mfumo kumbe a hi fanele hi ri na ndlela kambe mi ta twisisa ku loko humelela ndhambi ku na swiyenge swimbirhi leswi hi swi tirhisaka ku na leswi swi vulaka ku ti-humanitarian relief hi kumela vanhu swakudya hi kumela vanhu swiponci hi kumela vanhu mikumba hi nkarhinyana walowo va nga ri ku hava kambe hi ri mfumo hi nge swi koti ku vula ku hi ta lahla vanhu loko va kambe hi tshinela kusuhana na vona hi kota ku tiva ku i ncini lexi muti wo karhi wu nga faneki na wo karhi ku kota ku vona ku wa lahla hi pfunana na vona. MEC hi khensi swinene nkarhi wa n'wina hi fike emakumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za Facebook na X hi kumeka hi SABC mahungu riperile.